Alright, ayan, naimbag na oras na yamin na sangapada. Manipo dito'y Nemars Studio at to'y manay na sumangbay ti programa nga na Paul 1. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa pakaibasan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manen ni kasin yung yung Ruiz nga umay manen mang ted biag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay met balakadan. Ti problem of the day ni Celia iti probinsya iti Pangasinan. Ngayon na pinauluan iti insecure. Insecure. Anya ka dito insecure. Adap apalan na kasla kasay. Anya nga tati parikot ni Celia. Alright mga kasin, itedete nga gundawa inti nga ruden tinggan ti panakaibasa ken panakaidrama to napadayawan nga surat nga may kanbiag ita nga malem nga inti to balakadan manipod kini Celia iti Pangasinan. Sagudahin nga rod ti surat ni Celia. Dear Kasinyong, Dear Kasinyong, sakbay man nga inak binsa-binsaen ti pakasaritaak kablawang kay man itinaragsak nga aldawyo di Nemars Studio. Kastapay nga kablawak na itipadak nga dumdumngeg kaya nagbibuya ti dati nga programam nga pudno launay nga makaliwliwa ken makaikatbannog ken stress. Nang runa iti kaskanya nga maysa nga housewife at daan iti asawa ken duwa nga anak. Ngemjak dinamnama kasinyong nga maysa aktumet kadagiti makapagsurat iti programam. Tajakmet ni namnama nga maaddaanak iti kastoy nga parikot. Ket kasapulak laon iti balakad yo. Pasig a teenager dagiti duwa nga anak min kininaldong nga asawa kasinyong. Awan met ti dimdimteng nga nakana a problema mi iti asawak. Tauray no gagangay laeng ken nanumulaeng ti biag mi nga pamilya. Tricycle driver ti asawa ket siya kumporme ta mabalin ko nga pagdiskitaran wenno saan mabalin ko nga pagtegedan ayat ko lang makatulong ak iti asawa. Awan met iti nagbalin nga problema mi. Ngem no kaanupay nga dadakkelen dagiti duwa nga anak mi kininaldong. Dito'y pailaeng nga naadaan kami. Iti parikot nga agasawa. Dimteng ti panawen kasin nga naaddaanak iti insecurity iti bagik. Ngamin nabaybay ak ti bagik. Bayat iti panaglabas ti panawen. Iti tawen ko gatalupulo ket pito. Kaslaaklakan no aglanglangan nga 40 na surok. Kasano? Limok mega. Ken nabaybay akmet ti kudil ko. Ken saan met lang nga mapukaw-pukawen dagiti taramidong iti rupak. Ket nadlaw ko latta nga kasla nagbaliw ti langen-langen mi nga agasawa. Tano idi nabiit kami pa nga agasawa ket nakalalailo ni naldong kanya nga tunggal sumangpet iti balay mi ket mailiw kanya guyuden nak nga iserrek iti siled mi. Ket adda mapasamak kada kami.
Ngayon kadagitoy nga panawin kasinyong awanin. Jak pagay di malagipin, day di naudi. No pa'y ililiwik kumamot, nga kuldingen nak ni Naldong, ang imawa mo ti mauray ko. Alangan mo't asyak, timang kulding keng kuhana. Oray no kadigdigos ko, nga agkaida kami kasinyong awalata. Siguro ko nak, nabannog iti trabaho na, nabannog nga nagpasada. Siguro gapo iti tawen mi, iti edad mi, kata talagang saan siguro nga ison iti napatig iti relasyon mi dahi nga banag kung kunat. Ngem tunggal rumwar kami kasinyong ada dagiti gundaway nga makariknak iti imon. Agselosak tunggal ada masabat mi nga babae kat talyawen ti asawa no idi kat saan ko nga ikaskaso. Ngem ita makakita la ti asawa nga tumalyaw iti na sexy ken napintas ti kudil na nga balasang. Dito yan nga sumken iti imon ko. Kedjak na pupuutan nga naaddaanak iti insecurity nga uray ko la pagsawsawan ti asawa uray iti publiko. Bakit di kasinyong ta sa anak mat atutupan ti asawa? Ano kasta nga agpungtutakon saan nga gununin? Kasi man nga rod nga irugik ti amin kasinyong. Agsarita taman, ha? Naldong? Apay ba kahit? Nakita kita iti panang sipot mo tayo mesa nga balasang nga nasabat tayo tayo Jay Mall, ha? Anya nga, asino nga balasang ti bagbagang bakit? Ay, saan ka man nga agin dididita? Nakita ti panang talyaw mo ti balasang nga sexy ken nakinis ti kudil na. Ay, deta ka manan bakit? Ay, ibagam kanya. Among ka di dayjay? Chicks mo ka di dayjay, Naldong. Ay, daya chicks ko bakit? Awan di chicks kaw. Aganad ka kanya. Maduktalak lang ada chicks mo, Naldong. Panawan da ka. Unay kamot yun bakit? Napatalyawak la siguro ang maawan ti mading intention kaw. Ket apay. Ti kinaado nga babae nga nasabat tayo. DJ laeng mat sexy. Ken nakinis ti kudil na titinalyaw mo. Unay ka maten bakit aya? Adula unay nga pagparparikotam. Ay, nga adula unay. Sa anak nga agkastoy no, awan ti aramidem nga mati, Naldong. Maturog takit din, bannog mula dayta. Ket nay, ada trabahok manen no bigat. Apay ka di ka mangan. Saan ko ngamin nga maganas ti mangan? Ha? Bigat mat, selya bakay. Anyaman dahi ta pagparparikota mo na ya. Kataging ga ita di mo pesinong batan ti saludsod ko di kalman. Anyaman dahi taan. Kat dahi ti balasang kasin nga tinalyaw mo di kalman nga. Kasla pa nagrik na kat amamom. Siguro kat, dahi ta ka man. Siguro kat pasaheros mo dahi jay. Baka da relasyon nyo ka dahi nga balasang. Sarting kumalati mga inak malag trabahon, inak malag pasadan. Dahi ta kat ipaglaingam, liklikam no adda kas na nga magbagaking ka. Apay, magagarang kalauna yan nga mapanagpasada. Apay, tapno agkita kayo ka dahi nga babae. Unay kang bakit. Amom nga inak agitulod iti anak ta, iti pagadalan da. Kituwin angim into nung maitulod mo di kita dunga ubing. Agkita kayo kada di babaeng. Unay kamot ten. Inak malangan. Makadiman. Tandaan am ti saok, Naldong. Maduktalak lang nga da babaeng. Panawan da ka. Wen, panawan da. Aya po aya.
Kumbiyansa ka sa andak panawan, gabuta awan ti madingar aramidag. Kanayon nga kasta ti bagbagam, awan madingar aramidam. Kadagpay sumay. Unay kan, tinalyaw ko lang ti balasang. Dakas akon. Apay nakabaybayag ka? Ha? Ti pakadam kanya, ingkala gestor. Ngayon ka gumatang ti inumem, ken sigarilyom. Kaya wine, isumot ti napanak. O deti ti ginatag ko nga Jane, ken sigarilyaw. Kat apay nga rin nga kasi ti kinabayag mo? Ha? Nagasidig tupay, di ta store. Di ta asidig nga store tayo, nakangin-ngin na tila ako da. Napanak ijay, yan da nana, sino? Nana Irma? Wine. Kat apay nga isot na panam. Kat adamid dito asidig nga store dito eh. Kat ko nangingin na nga ro dito asidig nga store dito ayan tayo. Talang sumagmamano nga pisos mo tigidjat na. Ay isupay Isupay dito maitipid ko. Tikid di ibagam. Na-SM ka nga mapansadyay. Ha? Anyaman day ta. Ibagbagamon. Wala. Taadda ka anakan na. Nga agyan iji balay na. Nga sexy. Ken na po daw. Siguro akit isutran-ran taong. Ay, unay kamutin silya. Katagpay suman. Api ko mangaroon nga mapangkapela dyan nakadada yung store. No dikit mapan mo paspasyar, mapan mo taltalyawan, mapan mo sir-sirpatan, day dyan nga balasang. Abo ay ginumak malaang ngayon. Ay, agpudno ka kanya. Agpudno ka kanya. Api nga kay kayat mo't mapangkanda na Irma. Api ije palat paggatgatangan. Unay kanon. Apo ay mabarte kak samad gajak pembin inom iti arak. Ay. Maduktalak lang, Naldong. Maduktalak lang nga babaim. Panawan da ka. Kanayo mo lang ibagat kasta. Awa ba't ti matingar aramidak. Kanayo mo ba't nga ibagat kasta. Awan lang amin di pa maniknik ko ket. Kanayo nga kasta. Na-SM ka kadagiti seksikin. Nakikinis ti kudil na. Apay, gapo ka dita nalukmay gakon? Gapo ka dita. Kasto ti kudil kon? Gapo ka dita lusang akon, Naldong. Yunay. Apay, uray pa'y lusyang ka, Silya. Sika ti ka pipintasan, kin kasisiksyan. Iti imatang kaw. Latamot Luodi mo, Naldong. Utay. Naimbagang bigat mo, Nana Irma. Ay, si kamot gayam, Silya. Wen nana, anya ka ditiga tangam. Imbagmanta na ka umay ka dito. Kat saan ka ba't nga gumatgatang dito store ko? Wana taada si ding store iti balay ni. Ape nga raw, nga ka dito. Nakasirra pala ka day, iti store nga asidig iti balay yaw. Saan na Irma? Umay ka kumalang bagbagaan dita kaanakan nyo. Ha? Sino nga kaanakak? Te kaanakam nga sarampiting. Anya? Ay, tilay sasaom si ka. Sino ti bagbagam, Selya? Nga sarampiting nga kaanakak. Kat may samatlat kaanakan nyo nga babae nga da dito, saan ka di? Ti ka di ibagbagam. Kat ti kaanakak nga ni Sheila. Kaya sino kumapay? Dati ka na yon nga nakikitkiting ti pek shorts na. Katay makitkita at puon ti barukong na no agar arwat. Makitkita pa iti pusig na. Kaya, akit apay, anat pa ka diskitaran, anat pa ka sikuram iti kaanakak. Bagbagaan nyo man. Nga no agbado. Dati atidog ti manggas na. Ken no agpalda, dati inggit gayad na. Ay. Unay kamutan Selya. Apay anyat inaramid ti kaanakak king kaaya. Kani para ibagak king kaawan ti kaanakak. Tanagawid iti lugar da. Ito no lawas ng agsubli di taoy. Tanakalib iti trabaho na. Anyayat problema may ti kaanakak. Kat bagbagaan nyo man Tadagiti lalaki nga umay gumatgatang dito istoryo. Di yulaan mo Amangan mat no. Ar-armendan da kaanakan nyo.
Kita niya ko madakas na kadbalasang mati ka anak ka. Kit tidakas na Irma. Naasawaanan dagiti mga aram king kuana. Bagbagaan nyo man ngamin tasaan nga kasta nga sarampiting nga. Akitin na sulsol isugan na dagiti lalaki dito lagar tayo. Kit awam mo ti amok nga naasawaan nga mga aram iti ka anak ka. Di yulaan mo ana na Irma. Baka ilimlimed na. Iso nga bagbagaan nyo man. Kasano ngamin nga di kasta ta kaanakan nyo. Kita nyo man ta arwatin nyo. Anya. Kaya apay dito yung arwatan. Kit na, bagbakitan kayon. Nakakitkiting ta shorts yo. Kan, may isa. Apay nga agpaparang tapusag mo na Irma. Kan agpaparang pa'y tapuon tabarukong ma. Talaga nga nagmanaking ka di kaanakam. Kita anyat problema am selya. Kat bagay ko Mike. Nakinis ba't ti kudil ka? Napintas ba lang ti magpamagik ure no bakita ka? Kan may sa, nabayaga kon abalaw, awan ti mangiparit kanya. Kat umapal ka, agad di agsuot ka ba't, agarwat ka ba't iti kastoy? Ay, pambarakon. Apay, kaslakla ka da kayo, nga sarampiting? Ay, agawid kanselya. Saan ka mangriribog ditay? Tawan ti madingar aramidim beking ka. Anya nga awan? Tapno amuyo, umay gumatgatang ti asawak ditoy. Ure no adda asidig nga istor iti yan mi. Kit problema pay. Kit problema yung nga talaga Ta si aasawa ti asawak. Kit ar-armen na ti kaanakan nyaw. Ay, awan ti pamanagdag mo silya. Nasaysayat agawid ka no saan tawa tumawag ak iti tanaw. Ipabarangay ka. Dakon bakit? Apay nga itakalaing, Naldong? Ha? Nalipatak ka din text king ka? Nalipatan mo no? Talaga nga, saan mo nga in-text kanya? Napanam? Di magasak kami kada Tata Ambrosio. Tata Ambrosio? Apay, anya ko matirang time yan Tata Ambrosio? Nakita na kami ni ta. Ito may kanto dyan balay. Ada nasisita nga pagsarita ami ka no. Adan sa iuper na kanya nga agbalin nga hatid sundok kapasaheraw. Anya? Iso, diyan mo kung kunak mo tangam na panak. Sino nga talaga tinapanam? Ningat Tata Ambrosio. Kauring kadamagin king kuana. Talaga nga inakdamagan. Taawan ti panagtalek ko king kan. Sipod idi awan pulos mariknak. Nga barat panagayat mo kanyak. Ha? Manipod idi nagbalyo ka. Nga saan ka mating nga nalailo kanyak. Iso nga patsik nga aramidim nga madi. Patsik nga da babaeng Naldong. Ay unay ka butay. Aguri ka man. Isatakman da ito nga banag. Anya? Papanam? Naggumatang ti arak kaw. Diyak ko mauminom ti arak. Ang kastoy mo ti pasabat mo kanyak. Talaga nalaing ka. Nalaing ka Naldong. Agin iinom ka ti arak. Tapno mapang ka di store ni Nana Irma. Siguro kat simang patan di ka anakan na. Ay unay mutay. Sige, tapno awarire. Uray sumurot ka. Awan ti ka anakan na jay. Anya, among gayam nga awan pay. Apay among nga awan pay. Siguro kat ada komunikasyon niyo. Ay, unay yun. Awan pay, kahit ko sa di magasak itay, angam diyak gimatang ti arak. Di magas ka itay. Siguro na ba mo din maglukaanot sangpat na. Unay ka mo din. Unay kanselya. Sige, hanang agin inuman. Gamutan limok may gaon. Gamutan kas di kudil kon, kas di tilangakon. Gamutan lo siya nga kon. Napay manin aya. Ibatan na. Ay naayayawin ka lagaro din bakit? Awan mo ti madingar aramitek. Saan ka kung mga agat atap kanya? Kasano nga siya kagatap? Ikikandak mo't iterason tapno agatap pa. Ikikandak terason tapno agpanunotag. Tapno panunotag nga da chicks mo. Ay,
awan di chicks ko kunak mo, bakit? Kasano? Nagasam ka nga. Tumalyaw ka na kiti sa sexy. Di kiti nakinis ti kudil na. Di kiti napupudaw. Palibhasa na lukmiga kon. Ay, unay kan ayasang kay bagam ti kasta. Uray sikat kalulok megan iti amin. Kanahin mo rin kaya baga ti kasta. Ngimang kumit madlaw, kumit marik na. Ha? Sipo di kasti tilang akon. Awan matapulos di marik na nga lailom kanya. Oh, di ba? Ang kamakasao, ang kamakauni. Gaputapod do, Daldong. Kaano di dinaudi nga narakop na? Ha? Ay, kwa? Eh, O, di ba? Di ka pa'y magagaran ng mga rakop kanya kon gaputa na lo kumega kon. ay, ne, Sana klaara ko pinitan to ibagak ti kaniriknag. ay, sorry bakit? Sorry. Gaputa saan ako nga. Saan nga nakinis ti kudil kon. Malagip mo ka di dinaudi nga inaprusan na. Ha? Ay, kwa? O kita, di mo malagip. Kasi sinumat ngamin. Di mayat nga mga prosedikas kanya. Gaputa na kirsang ti kudil kon. Ay, may kanaya bakit? Sige na, aprusan ka, bakit? Sana klaprusan ni tatakas to. Di magaking ka na kita. Kaano dahi dinaudi nga nagkanak. Gapo ka di tataramidongan, di ruba ko. Yun ay kamutin, bakit? Magkang ka na, O kitam, likliklikam, tapingping ko. Tapingping ko man di agkam. ay, madia bakit? Ang nananapay la dahil tataramidong mo. Kitam. Umay katuman. Pasensya ka na bakit? No kastaman ti marikrik nam. Nabanugak lang amin. Nabanong, nagadumat iti kasking ka, kagpaspasada, nidamot malipatan, nga lailuin ti asawa da. Di bagam kinda kita sa buhali nga lalailuin mo. Awan. Sino ko mamay? Ada ko mapamaniknik mo na. Awan. Gaputa awan ti madingar aramitik bakit? Api nga ron, api nga nagbaliw ka, Naldong. Api nga di nagmatin lalailuin. Awan matin di mariknak nga pa ng dungom kanya. Dati, sigod man nga, arakupin nak, na sumangpat ka, na mailiw ka, agkan nak. Dati, masansan ba't nga kanaig ta? Ay, na Diyos ko, ay, limatawanin, Naldong. Nga di mo nakit-kita, tinagruaran na kita, anak ta. Ha? Ay, kadey. Wan, limatawanin, nga di mo nakit-kita. Di mo pa'y kumustaan, mat. Ha? Anya? Kumustaan, mat, Kumusta, mat? No. No, mailiw ba kayong kamano saan? Ay, Siguro kita na sa balin nga. ay, awan bakit? Awan. Ay, tapno pa nagkaking ka. Sige, aglin na ilo tayo tagarabi. Bakit? Nasyak pa iba nga kayong kawanin. Inananusak ti lima tawin, Naldong. Manibo din na naggraduar ti ay kinder dati inaunata awanin. Agkolehiyon ton. Ay, sorry bakit? Sorry. Di mo pa idamagan baka naglunitin, loko. Ay, saan mo't naglunit na itakat? Sa maaprosan, nagkawkawag at mo. Dati man nasam ka mga pro-apros. Dati di ka pa makaturog no saan mo nga aprosan, no saan mo nga rikapan. Idi day jayak medyo nagkaedad tamot yan bakit? Mano pala titawin ta, Naldong.
Adula kid adula uri nga pambar mo, adula uri. Sorry nga Rodin, bakit? Sorry. Di mo lang mo limatawan nga namnamaak awang pulos tiliway ko nga mang shave da ita. Gamawamay. Abos ta isulat na kinis nga kudil kon. Anya? Isulat yan. Isulat ayan di kudil kon nga nakinis. Yan ti aglawlaw na. Ay, kita ka bang harod bakit? Surin talnakan. Ala bumawi itang arabi eh. Agkak mga titingid mo, bakit? Ang pinatatingid di pagrugyam. Ay sa din no kuma. Apay di nakayat nga agkan, di mo agkan, di ka tibibig ka. Gabo ka dito na nagtubo nga taramidong yan na 20 bibig ko. Gabo ka dito na looman kat kariyek mo. Baka masagid mo. Ay, saan? Kitan. Ape nga nakain inayad ka nga mga kanya. Ay, kuha. Kaya mo nga ron nga maakaranak ti taramidong mau. Kunak tupay. Ay, surin bakit? Ay, naunin bakit? Ala kita, ikanak ti gundaway ko nga bumawi king ka bakit? Ala, aprusak mga road. Dati duwa nga, bantay mo bakit? Di mo pa'y kumustain daytan. Nabayagan. Awan nabayagan nga awan nagdede dita. Sige bumawi at bakit? Ala. Itan? Anya? Daskin ka di nga agdede Saan ka di nga umanay nga ramasik latan. Ang kitam di mo kaya gaputa ka dyan tilanganan. Abay, basol ko ka di. Numano atawan nga nagpapadede ang kadagitidwa nga anak-dak. Basol ko ka di no abi nga kas natin langanan. Isaan kumot niya yung baga kasya. Tiket ko sa wine. Tapno no nga mabayagin, tamaturog tantaon. Kung kita makaturturog ka ba yan? Sige ni. Ala, ingatom nga ron data batong taagdede Saan? Mapilpili sa aman. Magkayat ko. Abay, nagsanod ta ulong. Kwa? Ay, saan? Kasla ka-ariyak mo. Ay, saan ba ka? Abay, gapo ka di talanganak at kasla burto-burtong na. Awad din baga kakasta? Kaya't ka. Nay, panik nakaking ka. Kitam? Saan ka ngagsangitin bakit? Bubawi aking kakunak man. Ano kaya't mo bakit? Siripik mga raud, di bagbagam nga. Isulat na kinis ako dilmaun. Namati ka mat? Ardong? Anya? Pinakinis ko mati kudil dita. Siyempre namin duwag nga naganag. Ay, kaya't mo sawain. Sigud pa lang na nangisay. Hindi mo kaya at gabuta nangisitin. Ay, saan? Awan din bagbagak. Iti amok akit tiket mo sa wine, pimuda wine, gabuta na bayag nga. Kitam. Interesado ka, ito gabuta yung bagak ka nakinisan. Ito yung bagak nga sigod. Nangisit ka, di mo. Ay, saan bakit? Ay, hapo aya, Diyos ko aya. Nga teravita. Tapno panik ni kaking ka. Na jakarig dayta. Sige, rugyantan. Anya? Tiamok no ka nang. Ay, saan na yun? Idiretsok isirik kon. Kung nagtupay ka arik mo. Saan? Si kamot bakit?
sa balin to nga gundaway. Ito no nawayak. Ito no awan trabaho kabigatan na. Talaga? Wen bakit? Ay, di nasisita. Makapag naigtamanayin. Ken ulitek. Sorry bakit? No adaman tinagkurkurangak iti kalabos. Anya nga kalabos? 5 taon ko na. Ay, iti 5 taon. Bumawi ak bakit? Bumawi ak. Iya ak. Siguradong lang. Bakit? Why? Basta saan kan nga atap. Gaputa awan ti madigar arabida. Sapay ko matapod na ti bagbagam na ito. Uwin bakit? Pudno ti bagbagak bakit? Naldo! Nanang. Ay, si ka maggayap ni. Ada ka maggayang balasang ko. Wen nang. Pakikit kita yung tuman digiti duwang ubing awang klase da ita. Apay. Sapay kami di rumwar. Ket nay madama ti arami da iti homework da, project da ket awan mangiluto iti kanindaton aldaw. Inkay to man la padigwan idan, kay to man la ikan ti kanindan nanang. Ay, awan ti problema anak ko. Ang masaludsod ko man, papanam ka day. Kat sigod mat nga, di ka unay rumurumwar iti balayaw. Ada ka lat iti balayaw. Kinapay nga nakais-isim ka, balasang ka. Itaman laangan nga makitak ti kasta nga kinaisim mo. Mano nga tawan nga kaslang, diyak mo no may stress ka, kanayon, diyak mat, awan mat ti amo ka problema. Basta nanang, masapak nga rumar, ta nagpa-appointment tak iti parlor. Parlor? Anyat, ay kaag-apply nga, trabahador iti parlor. Ay saan nanang? Anya nga ro, anya ti arhantaum iti parlor, anak ko. Kat inak matagpapintas inak agpa-makeover nanang. Ha? Basta nanang, makaamo kayo, inkay to lata ikanti ka na nagito bingan. Ala sige, anak ko. Ay na, girl. Grabe ka, mat. Apay mo't bakla. 5 atawin, sakbay ka, nagsubli ka dito, nga agpariband. Wen nga rod. Ken, anya pa iti paubram. Inakto pa agpaderma. Oy, bongga. Anya, kami tinapasamag yung tarupa mo, nakadumot ang kataramidong mo, girl. Diyan mo nga ron. Nabaybayak ti bagi kami. Inasikasok na iti agaamak. Ay na, ure pa anya, ti kinabisim, rumbeng na laeng, nga saan mo baybay ang ti bagim, girl. Nagrura ka ada asawam. Ay na, imbagkit di ata saan nga, napampananutem nga, nagbabae ti asawak, nagbidot ka. Among bakla, nabayag mo nga panahon nga nagatapak ti asawa. Ngem, kadagitoy lang nga napaniknikak. Nga awan mo ti madingar aramidin na. Nasken laeng nga, ayusik mo ti bagik Ay, usto ti kunam, girl. Ay na, tulungan ka. Papintasin ka manen. Kalpasan da ti riband. Anya pa aya. Kiskisak takiday mo. Nakabangbangbangan. Alang man nga rod bakla. Kas ti dati aywan. Masapol nga paagasam di kiti taramidong mo. Kaya nag-diet ka, girl. Wen nga rod. Rugyakon ti ag-diet. Agpakuto nga. Isublik ti sigod nga bagik. Ay kasta Tapno di na kaisuksukat ti asawam. Sa anak mo't kidangin sukat ti asawa. Ngem, maawata ko no api nga saan una nga nalailo kanya. Agasam ta 5 taon nga ay kat talagamot uray yung siya kumano malalaki no saan ka bakla. Ay na kita baka isukat ka, girl. Agtala ka man. Ala nga ro din. Rugyam nga ro din timang riban kanyak.
Ay sige, bet ko, girl. Agawid akon. Sigurado lakid di. Nga, masurprise ni Naldong to na makita na tilangak. Makita na ti buok ko nga kariband. Nga, adapay kulay nan. Ken ininot nga. Aramidik ti amin tapno mapukaw di kiti taramidong ti rupak. Kaya nagpakutungak para iti asawak. Nimat Naldong dayjay. Tay tricycle na dayjay aguri ka. Nimat Nana Irma nga kalugaran mi nga datsanggi na ti inlugan na. Naira na lang ata nga isut inlugan na ni Nana Irma. Ni aguri ka. Simrek damat iti. May isang motel. Ay, di nga talakay ko dayjay. Nakmasurutan. Diyos ko, sigurado aklakit di. Ninaldong dayjay, malasin ko ti sidecar na. Malasin ko ti tricycle na. Ken ni Nana Irma di nakitak. Tay bakit ka sarampiting nga. Di amo kunamlan no teenager nga agar-arwat. Simrek da dito. Saan da pa'y siguro nga nabayag? Baka di da pa'y naka-check-in. Siguraduag. Hey, bakit? Bakit? Magtada kay pala ay. Apeda ka pala dito, ha? Di met ko naking ka. Nasaan kag pakita kanyak? Ha, Naldong? Bakit? May anak nga agpalawag. Anya pa kumati palawag mo kanyak. Nalawag ti aminin. Liniputan nak. Kiti nakasaksakit launay. Saan gayam nga nagiti nagat atapak. Tinangliputam kanyak. No apay. Nga dejet pela nga bakat Irma. Titinutupam. Ay, apay, gabuta bakit? Nga, nakinis balat ko dil naking sexy. Bakit? Pasensyakan, nasulisog na klan ni Nana Irma. Nasulisog? Di ka lang maariyag bagbakitan. Bakit nga paisaw? Anya, ikalintig ang pailaing. Apay, bakit ngayon anya? Nakinis ti kudil na? Kagapot saan nga nakinis ti kudil ko? Tinutupam la tao rin bagbakitan? Bakit? Surit bakit? Nakiwindas wasa kaon kini Irma. Diyos kaya. Damok man lang no. Saan nga pundo na kini atap ko? Tigayam saan nga pundo? Kiti mabalasang. Nagiti babalasa nga pagin imunak saan nga iso. Tagayan ti pagbakitana. Bakit? Suri ka Ruday. Naawan na iyayin. Nalpas kami kini Irma. Pumanaw ka. Saan na kami ti pumanaw? Anya nga iti ko na dagiti ubing anak ka. Pilpilitin dak nga subli kami nanang. Makin nayusak kini Naldong nga amada. Kahit anya ti ko nam. Saan nga kaskarina nanang? Ay ambok anak ko ta. Nasakit para king kati naramid na. Saan lang kanday dyan anak? Mas nga maawat ko pa. Inubalasa nga nalapsat. Siksikid na kinis ti kudil na nanang. Anya. Ang imtilayang nangisukatan na kanyak. Irason no apay nga binaybayan na kiti 5 atawan. Binaybayan na nga natikaganak ti 5 atawan nanang. Anya. Tay pala ang bakbakitan nga amang. Alos kasadar yun nanang.
Ni Irma, iwan ngagpaisaw, manulang nga tawan ti bait may, inauna akla siguro ti upat nga tawan. Wag nanang, ang siksi nga main, may sakamot nanang. Ay, ibagbagak lagpaiso anak ka. Tanga main, nabayag nga nag-abroad day dyan, kat nakapudpudaw nga si Mangpot, nakakinkinis ti kudil na. Kat saan mo nga nag-asawa, ang makibuy-buy friend la iday. Kat naalagaan na ti bagina at di matrum-rumor yan ta istor na. So nga napudaw, kat nakinis la ti kudil na. Dami rumbing na kadi nga isukat na kiti bagbakat ngim siyak. Mas pay nga maawat ko kumano ubing ngim siyak nanang. Kasi lang kapangit kon, kasi lang kalusyang kon, ta isukat na kiti bagbaketan. Ay, najak mo anak ka. Najak maawatan ni Naldong, taapay mahal nga kasya. Ang siguro akat isulat ka as, isut kalakaan nga maalukoy na. At siyempre, saan mo't nga isot na taer ti asawa? Awan sigurot mang tutop nga ubing nga balasang. Iso nga dati bakbakitan, angam nakinis ti kudil na, nga awan taramidong na, nga sexy. Awan kay matananang nagsakit ba't malagsa sa uyo? Ay, sorry anak ka. Sorry, agim ibagbagaklat ag paisaw. Dahil talat pa nakaawat ko, tinapasama ka na kayaw. Ano ka ano ba't garugya akong di ag papintas? Napanak pa yung nagpariban nanang. Iwan nga raw, nadlaw ka. Kanrugyak pa yung agpakutong. Rugyak kong agpadermatap na may kandagat visit na tinga at taramidong ko nga di naman lang agsarsardingan. Aglaing tamay sa danto managtubo nga may isa nga dakal. Ay, kitag pakonsulto kat doktor anak ka. Isukur tirantak na nangangim isupet. Sumat pa nakadoktal ko, ti madi kararamitin ti asawa. Iso nga, jak polos pat-pat siyanan, no ibagada nga awan ti madi kararamitin da. Taging nga jak mapalig ni ka, jak polos mamatin, ti sao ti lalaki. Ay, unahin. Malala, maawatan ka anak ka. Ay, di kita anak mo, kaya dalaang mat siguro nga maornos ti relasyon niyo iti amada. Tadida kayat, nga, maadana iti broken na family. Kanarigat ti kasta. Angim saan nga basta-basta tinarami dinaldong kanyak nanang. Wahin maawatak. Angim no ikampay ti maudi agundaway ti asawam. Akat baring no agbalbaliw. Nakiwin naswas kanumutan. Kini Irma. Kasanuwar nga mamatiag nanang. Manong atawan nga nagululbud kanyak. Manong atawan nga liblimit na ti aramid na. Kakasanuwar din naglimit tulat na kita da ka na nga bagbakitan. So man lagayam. Kakanayon nga adda idjay isot pagkatangan na. Baka iliblibre na ba ati arak at sigarilyo na. Nalaos to. Anak ko. Ala. Umikad to balayan tayo tumangkanan. Kitnay, di kati anak mo, urayan da ka. Alawin na. Nagluto ak anak ko, iti paborito. Nang, dati lauya nga kukod ti baboy. Unay mo ito nanang amo yung agday-dayat. Alay saan nga rutin, chiki. Kadwak malinti mga nawan serbinan no reg diet. Ay, gaya man niya. Ay, sorry anak ka. Jak na lagip nga agday-dayat ka gayam. Saan yung babaamot? Babaam ta diet yung nanang. Palok na kaklatan. Isukat dak tumatla ti bakat. Dahil nga ardong nga naldong. Wen kasinyong saan ko ngayon tuloy ti panggip kong ag-diet, agpakinis iti kudil, agpaderma, kente agpa-total makeover, tapno laeng, agsubli ti kinalailo ni Naldong nga asawa, gaputa na naduktalak nga adda aramid na. Tinasakit unay kanya kasinyong tipelaeng bakbakitan nga amang tinangisukatan na kanya. Kat uri man kay dinakinis ti kudil na, uri no lapudaw nga. Sexy ti bampamagina. Angin, bakit day jayan?
Unay lang matilaad kunta. Isukat nak edi bakit? Iso nga ad-adda manen nga naadda anak iti insecurity kasi nyong. Ngayon awan na pulos ti aldaw nga saan nga umay ni Naldo nga agpakpakaasi kanya nga agsubli ak kadakwada akenkwana nga agsubli kam nga agiina iti sidong na. Awan ti sarday na nga agkid daw iti pamakawan ko. Ken namin ano nga nagkari nga di nanton ulitin tinaramid na. Ket aramiden na ti amin tapno masoldnitan na dagiti nagkurkurangan na iti lasod ti mano nga tawen. Ket dagiti dua nga anak ko alalukuyen da tiriknak nga pakawanay kon ti amada ket ikak iti maudi agundaway. Alan nanang, kaasimit ni tatang, angim anak ko amo yung tinaramid ni tatang yung kanya. Uwan nanang, angim nagbidot laeng ni tatang. Amin tayo ket agbidot nanang saan ka di? Ngim nagkarimot ni tatang nga saan nan nga ulitin tinaramid na. Uwan angim, kasanupay nga mamati akit na napukaw nga namin pinsan ti talik ko kinitatang yo. Ikanyo lata ti gundaway na nanang. Paliiwin niyo kuma. Ipagpagapuyo lata kada kamin. Nga agkabsat, nanang. Anak ko. Aging gaita ket awampay. Ti panggedeng ko may papan kaday nga banag. Tunggal malagip ko tinaramid ti asawak. Nga gapo tanabaybay aktibagi. Insukat nak iti bakbaket nga amang ngem iti siya. Nuda kayo ti adda iti sitwasyon ko kasinyong anya ti ramidin nyo. Makisinnoblyanan kay kadi kininaldong kadi kanyo iti maudi agundaway na. Ueno maminpinsanen nga lipate kisuna makiwin na suwasak ket sangwek ti baro nga biag. Tabareng numapukaw to, ti insecurity iti bagik, no awanton ni Naldong nga ibilang ko nga asawa. Balakadan dakman kasinyong pangaasiyo. Dahil nga ro ti bakabuklan, ti bakasarita kasin, kat agyaman aklaunay ti anos ken laing mga nangurnos, nang ibasa ken nang idrama, to'y pakasarita ak. Nga sapay kumakit nakaibatit adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg. Yun akmaten ti agyaman, kadigiti makaited ti balakad. More power to your program, kasin, and God bless everyone. Tuyag problema pagayam mo, selya iti Pangasinan.